siyabonga weba siyabonga thina weba siyabonga thina siyabonga weba siyabonga thina weba babungo nomisisi komwe siyabonga thina weba magesibonge magesibonge inkunzi yebrahma siyayibonga webaba inkunzi yebrahma siyayibonga Brahman siyayibonga emathetsi inkunzi yebrahman siyayibonga emathetsi abantwana besikolo nibaphathe kahle no-driver abadala be-market nibaphathe kahle no-driver amanesi ogweja nibaphathe kahle o-driver amanesi ogweja nibaphathe kahle o-driver awe sambala yo sambala kunze prema sambala yo sambala kunze prema pumpkin logistics sambala yo kunze prema pumpkin logistics sambala yo kunze prema ngeni ithole kansikane phakathi komculo kamaskandi konyakazela zonke izizwe zashayisana ngamakhaya ngithi kumemeza uphumlani mfana kamthunzi wathi yekeni bafana lengeke lize likhona ngithi ngizelapha ukuzobonga dlulisa ukubonga ubaba unkomo nakumama unkomo usilethela amakhombe emgwaqweni siyabonga ngithi aqhubeka njalo utandelele kuPunched Logistics sohleli sigada njalo futhi ngithi ngikhuluma lezi ndaba nje ngithi ukuteleka ngihlezi emzini omkhulu kamaskandi e-Elephant Head Studios ngithi ngiphethe uSmoze ezinombeni lecofa ngithi chafaza lapho Smoze kwadelela wena lokho yentanjeni uphusha ngazi isibhamu senyoka umfokankala ubamuza ngithi ngithatha phansi kogodla umnyama amahlabathoni manchisi imbomlenzi abaye bethila ngemvula umala lavuka umafuza afule ubeskita uphusha ngayo inkunzi yempabazana abanye bayelela bengalele ukaqaza umfokandlovu umashaphansi ukikeyboard uphusha ngalo futhi ikehla lidala ledobolozela qobo ngithi umakhehlana ngo